ازیرو هم پرتوکا گیدم ناس کرن هم جی پرتوکی برهمکی خوینم پرتوکیا سیدای جگر خوینا نابه فوقلرا کردیا و سال 1988 دا استوکهلمی هاتی چاپ کردن و واشنخانه روجانو چاپ کردیا ل سیدای جگر خوین اف پرتوک سال 1965 دا نویسیا اش کد زانن جبرکو پیشگوتنا اولی سال 1965 دا هاتی نویساندن و سیدای جگر خوین و تاریخی امضا خواهیتیا بن پیشگوتنا خوا چاپای کم کد نزانم ننویسیا سر پرتوکی مخابن پرتوک لترکیه نهتیا چاپ کردن برهمه که گلکی هجایا و چاپخانیه که گلکی هجا لگوری من سیدای جگر خوین و پرتوکی دا چکریا گلک ستران و چیروک و سرپیهاتی برهف کرنا و بتوایی صد دو چیروک ستران لاوک بردستاری برهف کرنا و به پرکیدا جدایوا لین نگوتیا جکی افستران گرتن آن قید کرنا بله دسته سرپیهاتیا دا چافکانی خو گوتیا لی بتواهی هیچ بحثا چافکانی خو نکریا و وقت قیدا خو جیان دیروکا ویجی ننویساندیا yani جوالیوا نلگوری قیدن علم فولکلوریا لی هر وها او گهانا روجاما و او واریانتین وان ستران وان جوا سرپیهاتین بری سال 1965 ایرو دسته مدنا وكم قلتي مخابن برتوك نها وكا فدا السمدايا او جي جالين ستويا كرديا باريسيفا لسر مع براوي هاتيا چاپ کرن اج واشاندن برهمك گلكي هجايا جبركو رحمتي جگر خون ستران هم شروع کرنا هم پیوین نواوی انجی هماین نواوی برفراهی و گوتنا و جه ادبیات در کی گلکی سودور گرتیا و زانینا ویا لسر فوقوجی گلکی کور خویات کد و برهمیدا زمان گلکی خوش اینو که هلبسته خوا گلکی خوش گوتیا سیدا جگر خون و وقت مرفت خونجی وقت دیالوگینا شروع بیمی مروف کاری فرهنگا کجی آواب کی ایرو خواندن برکی زور جبیش برکو گلک گوتنین وندابی نافده هنا جبرکو فولکلورجی هلبت جبرویجی دبی فرهنگو که ویل برد صاحب aslında لی ایرو مخابن هنه تچاب کرن ایشلا روزا کی ولی چاب کرن وكا فرقوك يجيد في بروتشيكن اتخوازم جبشايا كي جسترانين برديلان وكا سيدا قوتي بسترانين برديلان يعني سترانين ديلاني ستران كي بخوينم وشروبا سيدا جيگر خو بخوينم سيدا جيگر خون اف برتوك وكا سي باش وشانديا يا اولي هلبسته و برديلان هلبسته چيا راستي ده علم فوقلور تشكل من بيستيا لي اف بنافكنا سدا جگر خوينا برديلان تفهم كرن يعني سترانن انجي شيروكن انجي هم يعني تشتين دعوتي انجي ديلاني او تفهم كرن لي هلبسته مجرا اولي تفرد خوانديا سيدا اولو باسكريا هر وها بهتر برتوك وقاي قوتي هلبسو برديلانن پارچه دوام مثلا بردان مثلا بنافكرنا بردان يعني دان اسرائيل برداني پارچه سيام بردستاري نويسان يعني بردستار اسرائيل بردستاري پارچه چارم بربوك يعني وقتی كوچنا بوكتينن او کسی که چون بود نمیاد بربوکی بود سیدا باشه جوجی وقتان دیا پرچه پنجه مثلا گوتیا سترانو لاوک مثلا شروع کرد دیا یعنی بردیلان شنا ستران شنا لاوک شنا
ev li gora xwe şîrove kirina. Parçe şeşem lavij nivîsandiye û di dîsane jî parçe heftem lavjê botan weke beşek nivîsandiye. Li serbeşa duê jî avêtin ser yan şer û serpêhatî di vir de jî gelek çîrokên mazin Kurdan an jî axayên Kurdan an jî serpêhatên Kurda di vir de hem şîrove kirine hem jî stran nivîsandine Seyda Cigerxwîn weke min gotî 102 çîrok serpêhatî lawik lawij weke gotî berdîlan helbeste di vê pirtûkê de hene hêvî dikim rojekî werê çap kirin û ji vê pirtûkê weke min gotî ez dixwazim stranekî bixwênim û yani ew dibêje jê dibêje helbeste an jî berdîlan lê rastî stran e îro tê binavkirin û şîrova Seyda Cigerxwîn ji we re bixwînin. Navê stranê an jî helbestê weke wî gotî Sultanê ye di rûpela sihî de dest pê dike navê Sultanê. Sultanê dinya demme lêlê Sultanê xelxalê lingê demme cîranê Sultanê bazinê zendat demme gustîla tiliyat demme kembera li pişta demme goharê guhê demme xizêma pozê demme kilcîvê çavê demme kûçikê mêrê te bimrî kiryarê bejnat demme Sultanê lêlê Sultanê çavşînê çavşeytanê biçûkê mal cîranê bûya çaxêrazanê tu bide min ramûsanê lêlê Sultanê lêlê Sultanê. Şîrove Seyda ev e. Her wekû tê xuya kirin dirist e ku Sultanê berê xwe ji lawik guherandiye û yekê dî ji xwe re dîtiye. Ji lewra lawik dibêjî Sultanê dinya dem e. Xuya ye berî hingî Sultanê li ber digeriya û wî poz pê nedikir. Lê niha ew li ber Sultana xwe digerî. Lê nema poz pê dikî û dest bi gazin û pesnê bejûn bala yara xwe dikî û dibêjî kûçikê mêrê te bimrî kiryarê bejna te me. Lê çima berî ku mêr bikî te bejna wê ji xwe re nekirî ez benî. Niha ketiye bin darê mêrekî dî û tu bela xwe jê venakî. Her wekû ev pesûn û gotinên ku di vir de hatine gotine ku ji xilxalên û heta kilçûyê çavê wê hatine dî ristekî de jî wê bên dewer lêlê û dîsa lawik piştî mirina mêrê dosta xwe ya kevnera dibî kiryarê bejna wê. Lê dostê Sultanê dixwazî hê li mala mêr herî nav nivînê wê û dibêjî bûya çaxêrazanê Sultanê here mala xwe raz e ez benî. Yekî dî heye ku di ber singa Sultanê ditirazî te di havînê de devê xwe winda kiriye ez benî. Dûrî bexçeyê camêran here. Kurda ji kevnera de gotine heçî nedê axçe naçî nav bexçe. Xuya ye te nexwestiye axçe bidî û dixwazî herî nav bexçe xelkê. Ev ne kare dilgira ye. Evîndar mal û can tev de diriya dosta xwe de davêjin. Wek Seydayê Cizîrî dibêjî. Dil û can jî li ser danîn û zalim hêj dibêjî deyn. Ê gulperest bî can û dil didî min got. Kî didî can û dil bi gul got ev bazar e dil bi gul didî. Lê tu dixwazî bê ku can û dil bidî bikevî nav baxçeyê Gulê Sultanê. Lê ku xwedî bi te şiyar bû tê çi bêjî? Tê çi ji xwe re bibêjî? Xordê tolaz û çikûs ne ji kuştinê wê de tiştek bi destê te nakevî ez benî. Çavê wê şîn bin yan reş bin. Çi te jê tê? Bi xwediyê xwe şêrîn û xweş e. Çima gazin û gilî ji xwe nakî? Ev Sultanê di ber govendê re tê gotin û sivik dibêjin û li ser hev tê gotin. Sultanê dinya deme lê Sultanê û bi hev re weke sumbilan ku bal wan bidî govendê dihejînin.